The Lord is good all the time. Hallelujah. As we are about to start, amen, this is a very special occasion. Kakutili amata, osesalina, baia, malimamani, osalina, olefai popo. Ele kakutili yoatu, situla, olemita, koina, ala watu fa'alwai, resura fa'tenaina, Pastor Samuel Tufunga Silika Tusukai. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for this gathering. Thank you so much, oh Father God, for your faithfulness. And yes, it revealed today, Father God, in the midst of your people. As you have brought this come to pass, Father God, in this particular time. Matupatitayo pamaoni o matutua. Matupatitayo o matusama. Samatufufuo o matute matino. Polasi tuwa mwene yaso mwefamwe moy. But you have revealed yourself, O Father God. You are so faithful. You are so faithful. Now we have seen, now we have witnessed your unconditional love, O God. Father time. Mato poto mai ai na lua. Awale nei pamoe moyo mato tua. Father, we cannot do anything without your Spirit. Holy Spirit, the Spirit of the living God, the Spirit of wisdom and truth, manifest your power in the midst of this gathering. I feel my way and I'm a prayer. I feel my way and I'm a prayer. Then I'm going to talk to my mama. A phone way must have over a woman to do. For Tonto for our man, I feel my oil that I can see. I feel my oil that is so far to see. If you try to buy a castle, they found a way. You told Father, at the end of this ceremony, your name alone shall be glorified.
not the name of the person, not the name of the family, not the name of any organization, but your name alone shall be glorified in our midst. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. As you remain standing, I want you to spend just a few minutes of your time in worship and in worship. Yeah.
sio kutu waweza wote au kuwai ya foda ya tendo la bila kama mako pocho alimita yao kama yetele matenaisho la bila leo manie yuko alikuwa woma masani kwa tuwaye bila tumao mako fatawa odo Yesu mako wali walumba tu paola. And all God's people say and all God's people say amen. Siaso pano no laso nilo laso pifia. Hallelujah. Kapote leo mai kapote betanisi osetanisi na osepako no osetanisi aisha waleo fata letu. Hallelujah. Aisha lelita yao tu fatasio wao baba tuna kwa Hallelujah. Amen. Bala watu waile Manuel Alfia tatu walala mailalo tulai maipele lainari kama fai kuipo mai tini fai kuipo bala watu waile matfalwano ya ile tamu fai kuipo mai sifo ita maitai ya kifio mai lumanei. Amen. Fia. This afternoon is a happy occasion, not a sad occasion. On behalf of Martin and Gloria, I'd like to welcome you to their special occasion. Thank you for being here and to bear witness to what the Lord has purposed for every man and for every woman. Neita yao ya upele utato upoto ile ne yasu tato temori mawina le tufatasia ole ne yali ai mai se foi ole neita mai tai e ala ile sauninga ole fai poiponga la we fai masui la we ne fa felo ayatwai fa talo fa twai lo tu pa ia malo o tu mamanu sui fa fe ngainga faltua au na tutofia le tua fata faita ulanga fia ma tu te ofolo fatu ma tu fa felo ayatu ile swako Yesu Kristo lota tu wali malota tu faola ai seaso fia le ngata mo Martin ma Gloria ai mai se foi ola o tua ile tua awe ali le ya mate le uila na le fa mai ya lo ta kwa mai o ta tu faiva ma le fa mo i Samoa uia na le fe roa ya aolo mana tua pe ila to le tu la e ngata ilea o tua o le tamai tai ya Gloria o se aso fia fo i mo la ua ai sia mo la mori mawina le tu fa tasia i la ua e avea matino e tas. Lea te fesilia tuai, po oai le o le afua ia, le aao o le neita maitai, i lima o le neia li e fai moona to o lua fai pui. Mamalo, tai surat kata sambil memori no ya wa leyo baik tomi o sesa lo ula yang berubah Allah kemudian atau kalau ia ya ko jadi kalau yang
ila sunga maakili penhuru fai mo to kuwa mai koi fa yei na idu mole kuwa moli maupina kuwa fa koi sunga kali samina an mai se sifana le kuwa toko lo ma pai fa teale amado na aina sare vivo la to fartua fatta fai caudana via mo fai to fana po mai fanno e voi la sofana ma se lo apoio mado no la via le anche là ya molo si via mati lalu suara bakele le dua mata malafili tatolwe grese ti fai na de kia mata ka tasira rofo yo ele yo foi de no le dua mata lo vale oleh orang batu esam kalama bater alu suanga bater bo mata wele tena imale lo afine ya cewek gol ta awale lo di maya ko to ya mai ko yo ma mo peyo na tua kumba yang awak yang berumah sungai kayu sandina malam malam lawan dia, pakai ada seorang dalam yang manusia tulai mai manusia dua setiap papa yai itu boleh tua, kalau lalu fakta itu fantasi au. Hallelujah. Whilst the rest of us be seated, the Martin and Gloria shall remain standing. Hallelujah. Ole whiangainga, ole whaipoiponga, ole mea alofa lea le tua I le tangata a toa male na rolangi. Upo le tusi whai mai na whaia I le tua a tamu. Aina si la fia I le tua I le a toa rona fia. O na whapelea o upo le tusi. O na toi whaia le tua o le fisosuani e tutusa ma a tamu. O le tina e swafa ya eva. A tātou te le I o atu I tū langa alo ia o le nei wha moe moe. O te whesili atu I le pai o le au fia. A whai e iei se mapuanga o I loa e se tasi. E le te tawai o le whātau uinga le nei mafutanga. Ia whai loa mai. A whaia le ai, ia tō whatu moa neina. Aua ne toi mana tua, se ia oo I le whaangawā. Martin, Gloria, ua lua whaia se whiriwhiringa, tā ua I le nei aso. Ele I whaia mani whātau wānau. Ai sa fai lava I lua lava loto faitaria e sa olea pena tawa na we lesi ia le o lua fe ngaina o sia I mo le tua ai mai se le o fio lo saunei e lo fa le tasi lesi e te lua fe tausia e te lua fe fa manga ai sili lea
E le toi ola oe mo oe. Ai ola le tasi mo leisi. O le lua whiangaina o sia I le lei aso, I luma o le tua, le talaina se tasi se I vanga nā le oti. O lua māmalama Ia whaafsanga. Walau atu whamole I le microphone. Glory Papa Kitchen. Por eso, porque tú y yo puedes mi nombre de y humo de tu voz vivo. La noche, por el marido, por el factor, el fallo para el humo, por el olor formado y el sol. Avanzaré ya se paramos do se ya o fawa por el mamá se na o fape por el leche soy o que ya lo por el leo o que no puedo el fallo Porque sai de tuo una gloria. Noche de Dios o que bueno vino Roma, dos aguas suficientes. Uno Jesús, real de parecía. Amén. I stand before you, the church, our family, and pray for those who are holding us for God. From this day forward, until our strength, I like to be a loyal and loving wife. You have strengthened and blessed me this life. I promise you sickness and health, for richer for I will love you wholeheartedly and support you through everything in your life. I want to be your glory always, to walk this road together and fulfill all God has meant for us. I promise to always respect you, to honor you, and always be there when you need me. Today is the symbol of my love. And as we turn to be together forever, I promise to be the wife that you deserve to have, and to share my life with you until my very last day. Mas eu posso partilhar. Hoje vai tua vai ser fafoma e aí na lua uma é maçani mas mano é calicia o lua o funga do falena mas ele o fermina lena o lua o sia ele vai o tasi mas ele morimau a quaia mate o lili o glória so fantástico. Mas eu vou falar. Martin Benevuro. Eterabel, Geraldine, Gloria, Amata, Ameke. E fai mava, fai quindi lumo le tua, Maria Papel la fondo le destete. Salvo mai, iore, olera. Iore, olera. Le hai faiato ieri?
Teodini Gloria Amata Ameke, Etevea Martin Benehugo, e fai mautani fai kuilumo le tua, Maria Ofia, fa petu la fono le nesesi, salmo mai, yoi o le lava. Ya mene tu fa kasi wa au. Kalau wajib tu ilang fai fai mama fai fai oi ilang lagi. Sungai sampai pastas bunga, si familia, papa iya mama, letu ilang fai ulang lah. Tato ipaka seso penalo tato tato papa iya mama ni versi mai doa tata bisa nakuri tato ave molecular because these are not normal readings o mama ni o mama masana we are going to commit to God. Hallelujah. The two of them are yellow and Pia in Marco di Fala, Lano fuori le Catarina, Lola Nana Pia, Marco di Tuminatu, Mamma lei e tuo. Il manna o Nana Pia, e fa Pia in ai, e fa Pia in ai o Marco Tomà. Marco di Tattalo e tu la reasso, ma il suo. Se eu não me for de feio, não le balaurina, le nasoloma, o le amatana o le aifo, se ia whaauau lava e o whenalo o mātu tomā. Mātu te takama i le mana o rana pa i e whaapa i ai mama nei. O le taina o te waai i mama nei, e lema whai o na nana o le so. O le taina o te waai i ma whianerai i mama nei o mātu e lego fai o na ngano le tautonga, na fai a lumo la o fie. E lego fai o na ngano upo o le so, e lego fai o na ngano a ngano o le so, e lego fai o na ngano a ngano o le so, e lego fai o na ngano a whako o le o le so. E lego fai o na ngano fo, le ana ima i le ngaso roba ni mana, i le tai e wa ai mama o le wano ima. Tale o maki o tua, o afu ina lena le fili, o anga o pena satani o lama lama, e whaalea maina le pakia, e whaalea maina le auna, o mafu ai o matau o hama o lima mama yeso, ia whaalea maina le mana putasi o hana pa ia. Maki tuka au le yaso o maki o tua. A vea mama o tete ma aia ina ua o lima lima, ia lala mona le ofa. E tete ma aia ina mama le lala lima malanga na mona le lala loto, ia lala mona le omi ma ia tua. O tete ma aia ina mama le lala lima, ia susunu mai ia tua. O se aina o whapa e ina o mahi kama. Wa au whapa iana hanga pa ia e tāre, a whiama e whapa ia. Le lava upu o mātou na hanga o mahi kama. A o roi mana hanga pa ia e tonu e a toa, ma a toa toa hai. Le whapa ia ina, o le mako mama ne a wāia sōma no whama mena. I le suwafo e suisu o mātou a au toa. Amen. Amen. So se ngai na lava e ai no fai o. Ai mai se ngai na le va le tua marone tanaka. Va bene o se ngai na le va ta ita ma le tua. Va mai na tu la na no fai. Na fai ale le se ngai na ka o se ngai na o masi. Se ngai na foi o tato mulmawina ile yaso ile bao natete magloria ilumo le tua
wala whaainai nei mama. Le mama o whainonga leo whengaila o sia I uma o le tua. O le fusi e fusiai la ua me lofa, ma le ato o toa la luna. E le mana o se isia, be o matiwa I se. O le au, e le lea, o le whainonga leo o whengaila, e le maha. Tatami mai upunei Martin, Geraldine Gloria Amata Ameke, Geraldine Gloria Amata Ameke, ia vele nei mama e whainonga, ia vele nei mama e whainonga, o loo alofa, o loo alofa, o loo whatua tua ia te oe, o loo whatua tua ia te oe, o te tausi ia te oe, o te tausi ia te oe, I le solo le lei po o le whaingata, I le solo le lei po le whaingata, I le mativa po o le tamau ainga, I le mativa po le tamau ainga, I le mai po o le malolo ina, I le mai po le malolo ina, o te tautino atu ai nei, o te tautino atu ai nei, I luma o le awhia, I luma le awhia, a toa manisila whanga, a toa marisila a whanga, lo tātou atua. a lo tātou atua. Sound. Whātaitai mai upu nei Gloria. Martin Penehulu. Martin Penehulu. Leo Tete. Martin Penehulu. Ia vea nei mama. Ia vea nei mama. E whai ma whailonga. E whai ma whailonga. O lo malofa. A lo lofa. Ma lo whātua tua ia te oe. O te tausi ia te oe. I le solo le lei. O le whaingata. I le mativa. O le tamau aina. I le mai. O le malolo ina. O te tautino atu ai nei. I luma o le awhia. Ai maise luma o lo tātou atua. Amen. I whaau. E maisa u pati pati. Iwi ai e hini o tātou o pēr. Amen. E o tūlanga whapēnei. E langona I lava le loto fia fia. Ai sea wa o I tātou te mori mawina ai. Le avea o tangata to o lua e whai matino e tasi. Lea, Martin, ia, susu ele veli o siau maana mea. O te lefa ia te kisi, kare susu ea. Ia ma e kisi a te inoa i siau wara. E katou tūlai, katou pati. Ane le tūlai lema. Sautara na pate ia eli. Ia toi isi kasi ano rotu katou aiva. Amen. Aleluia. O le nei, o e ua whātasia e le atua. Aua lava nei whātea e se ina, e se tangata. O te fia e whaalau no atu, numa o pa ia ainga ngalua, a maise le au fia o tātou mafuta I le nei tūla. Ia le alingi nei a Martin,
Geraldine Gloria, ua avea nei la ua, maunga lili fae poipo, lumor silfanga le atua, ma le molimau le ekalesia, ai maise le mamaru le aufia o poto le nei asu. I'd like to introduce to you the new wedded couple. Let's put our hands together for Amen. Amen. Tatu walala mailalo. So se fai poiponga lava a umane o sina whiangainga o na whailea o le tau mawhitanga. Ai tātou te le io o atu I la le tino. E mua lava o na whaile tau mawhitanga a le urunga li fu I le upu a le tua. Ai o te taritonu fu I ea o ngā mo le toa tele o I tātou o lo fa pe nana o mau pea ma pipi mau pea I la whiangainga. So e ui ala e le o so waso le aso le nei a o ngā le upu le mo oe vi ia le ali. E ufa malosi mo I tātou ma ua mai le salamu e se lau luasi pu malfitu. Alona fai upu mua. O te whaitawina I le whapalani e whapea. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Hallelujah. Luingo ne upu e tuatele la towe wa fali. Fau mafutanga a o loo misia lele. Tō telefo I la tōu o loo whingau I le au atua mareko e wa aile manuia o a inga ai maise le isi tupulanga o loo whai mai a loo iai le o misi o ai o le atua. Martin Gloria whamuamua le atua I mea uma. Aisea, wa a tātou whau le whai poiponga e au noa mai ova, o se whai poiponga e whai fua. A o tātou arolofa foi e au noa maleri, wana o se alofa e whai a fua. Ae I le nei tūlau te fia wha malosi atu, mau te au ngani atu e ala le upua le atua, ia aua lava ne I ulua whaangano le atua. Never forget God. Because many people built, but they built in vain. Many people guard, but they guard in vain. Why? Because the watcher is missing. The builder is missing. And that person is Jesus. Anything we do without Christ is in vain. But anything we do in Christ is glory unto the Lord and a blessing to each and every one of us. And so au tuua ni mese tolu mo orua whapea aua ne ingano le atua. Aua ne ingano le atua. Don't forget God. How do you remember the Lord? By prayer. Whawhena e manatua le atua, ia e tatalo. Ai se ale tatalo, wa o le tatalo o lo fesili le I le atua, fesoso ani mai, wa o te le malama I le tangata le mate nolofu. Fesoso ani mai, wa o te le ilopo le ale isi me fai. O te malama uiatea, ai o te le malama ia e te malama oe ia te oe, ai e te le malama ia te au. A o mai lai taimi,
ua so le mafutanga o fete fesili ai. Who do you ask when you are lost? Who do you ask for the understanding, the knowledge, and the wisdom that person needs to know? Who do you ask? We ask the Lord. Why? Because it was Him that made us. And there is nobody that knows us better than Him. Leise se loa tatou e siriatu na yo le tua. Martin, moni lava na whanau e le tina ma le tama Gloria. Ai siriatu le loa e le tua Gloria na yo na matua. Papena foi oi Gloria. E ui lava na whanau e o na matua Martin. Ai siriatu na loa e le tua Martin. Malona o langa na yo na matua. Aola I taine luta I le lua mafutanga. Awa te lua fesili seisi. Ai fesili sao la vai le tua. Tama fesoa suani mai. Tama whakupula o ni mate. Wa o le tele o taini le nei vai tau. Wa tele unga li wa male pelepe. Wa tele unga li wa le tau lau. Aisea se sere tangata wa fesili ai. Foi fesili la wo, e fesili lo anti, fesili lo anko, ai nalo ya te oe le atua na whaia le tangata. Ask God. Why? Because He is the one that made you. The owner knows more about the product than the consumer. E siri atu le loe le atua, o lana tangata na whai, na ilo oe le tangata le mafuta ia. Whaabae le luai na ilungo le atua, ma i o lua fia e tatalo. Tatalo le isi mo le isi. Ai mana o e pui le lua ungai. E te le puipuia i le maso o lima. Po o le potolo mako vau. Ai te puipuia i le totuli o vai. Ma e tatalo i le tua ia fesoa soanima. How do you guard your relationship and your marriage? Not by your might, not by your muscle, but by going on your knees and pray that God help me. Help me. That is a very simple but very powerful and effective prayer. It's when you say, Father, help. Father, no le tua, ma yo lua fia e tatalo. Lona lua, awa le ngalo le alofa. Taisia, wa ale ai le alofa, tatu te le lua le tua. Anyone who does not know love does not know God. Anyone who says they know God, but they don't know love, they are lying, they don't know God. Why? Because God is love. Love causes you to see through the pain and the hurt someone else is causing you. O le alofa e ati lana vaai, e te le tilo I le tina, po ame e whai le resi tangata I te oe, a e te tepa taula I le alofa o le tua I te oe, o na e alofa I na I e resi tangata. Aua le ingalo le alofa. Don't forget love. Love is not just word, but love is action. O le alofa e reo na tau le upo mane mutu ai male anu. Aisea, wa o le alofa e whai o na tino. O le alofa e whai lo na tino. Martin ma Gloria, ia aua ni tau no lua alofa, tau na upu, a ia whai le tino le alofa. Whai mai e Paulo, o le whatonunga le nei I le kalesia, ma ua whape atu ai tama. Tama I o tō alofa, I o tō taitorua. This is a command straight from the Lord. Paul says that men love your wife. It's a command. O le polo inga, e leo se sautuanga.
aua ne ingalo le alofa. Malau whamalosi muli e tonu ai, o iai se tasi ua whaile o launa, o ua tu malo le sunga le whawhengainga, ia pou tie. Sa fesili iai po le ale umi, o le lawhai poiponga mai whalitua, ai whaime wa tausanga. He says it's been too many years. Na fesili la iai. What is the secret? O le ale mea lilo, o le umi no uono nofo. Ai aka le toi ina whai mai, peia o na tāua le alofa, o la ua uia whautuanga, e tāua le alofa, a ia siri le nei, o ni tangata to olua, e loto te whaamana wa. Love is important, but to keep a relationship alive is that two people must be willing all time and every time to forgive one another. Ele solonga le ia pea le mafutanga fai poiponga. E iai ona tofu tofonga. E iai mangon e maunga e iai fo ivani. Ai o lau tatalo. Ia aua ne ingalo. Ona ulua maua le loto whamanga loa. As se Martin Gloria whamanga. As se Gloria Martin ie whamanga. Wa ale ai se loto whamanga lo. Wa le ai fo i se whamoimoe. And so I pray. Mo tato uma o whapenanga whafonga mai le nei tūla. Mea ni e tonu o te tuina tu ia te ua. O le atua tō anga i te tata. Aua ni mai o le arusa. Mai o maua le loto te wha maara. Amen. Reuku le ngā o tātou le nei tūla. Tau whaamonia mai le tua. I le tu whaakasia i o tua e ea tito kasi. Tō ala le loto. Alofa i le ni. Lofa i ana wena. Lofa i o mātua. Ai mai se o tu ai. E si ia. Ia tu utele i o aina. Ma ia fua tele ni. Wani mai. Wani whaarulane. Wani whainatara. E foco ai mai. Le suafo Yesu e te monoa ai le mani mai. Le mano ronga toto. E fai le mo ua lafka. Ai si ia. Aua le ngāru le atu. Ia, o le kako le aunga le ngā, e le suafo le tamā, le aru, ma le ngāru o ia. Amen. Ata tu se atu i sai o la certificates, o la pepa, o te balao tu dava mai whaarau. A whai nei se au auna ne tua o lo whapēnai tātou mafuta i e nei tūra. Balao atu se e su mai, fio mai, a e se whai se te tau whaamanuia mo i aarau. If there's any pastors, men of God that are present here with us, I humbly request that you come here, join our faith with yours, and let us wish this newly-wedded couple a blessed and successful marriage in the mighty name of Jesus. Yesu paterina sa. Amen. Let's see.
Praise the Lord. Kwa wengine Mungu anataka tutumaini itulaza. Mama tunaye tayari wote mtango mbele tatu tunatoi. Inaamua kufa kwa yeye na yumo letu. Aufala Roma ile wanaotoa mtao asogele mtao mtao. Yehova letua. Oya letua Abrahamo letua oya msako letua oya kwenda kwa. Leta yao yeye mwenyewe yaso. Afape ale yeye ndo matomoni kwa winga leita haina. Legate leita olitane mali fakire. Alifanya yeye yumo na ofio chama. Macho watu yake oya yeye nganga maulano. Macho ufaya tu macho lima yuma yake na uwa. Tatayo yeye tefaparia na yuma. Tatayo na ufanyana yeye yake na uwa. Familia yeye iliona yeye kutukatu ole uma ni yuma oya tua. Familia yeye chama. Yeye poto yeye atamai. Yeye fautauta ai siri wafatu mwina yeye na pia oya tua. Etata yeye yona aiba. Totalo yeye familia chama. Yeye ni moto onosai mayate. Familia yeye fautoino ni aiba. Totalo yeye ona tutono oya Kristo Yesu. Ole fabaye mautu leo aina mato kutua. Tatalo familia yona hao. So familia ofi yona lima fabaye. Tatalo familia yatenda. Familia yeye ya tuku maona yeye ni aina. Ya mauluma aisha miima oya letua. Tatalo familia yona uwa ni Tumau yake oya miima Yesu. Amen. Amen. Nataka tunaona mwenye kupata. Amen. Mwisho kwa tina ile tuwe ni ya wala kwa ile mwisho ya upita John bala kuti amembole sitai amaisha tatu pese sas. Just one song was we sign our papers and then we were quoted. Finally, we are here now. I've been waiting all my life. Oh, every day you're all I think about, yeah. My mind is like a river, and you always bathe in the water. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Can you take me through? Oh, touch me on my face. Kiss me on my hand. Take me to a place where we find love. Show me what it means and how it's supposed to feel. You got all I need. Can we make love like it's our first time? First time. First time. Oh, and if this is nothing but a dream,
sleep here forever. Whoa, you're the best thing that I've ever seen. Yeah. Your face is like a superpower. You're the sun and I'm the flower. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Oh, I prayed for you. Oh, I cried for you. I can't believe we're here at last. Can you take me through? Oh, touch me on my face. Abstain as we wrap up. Datu familia hii sauti ya familia, sauti ya mmoja ya kuipoka nyumba ya tua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Martin, Gloria, I pray that this special occasion will never be forgotten. And I pray that when God remembers you and give you your own set of children, may they also go through the same process as you have gone through. May you set the standard high so that your children will reach to greater heights. In the mighty good name of Jesus, I decree and I declare that from today forth, you will no longer struggle alone, but you will take victories together in the mighty name of Jesus. I pray that it is well with you in the name of Jesus, that all your sorrows will turn to joy in the mighty name of Jesus. From today, Martin, you are no longer a boy but a man. I declare that from today, Gloria, you are no longer a girl but a woman after God's own heart. I pray that in the mighty name of Jesus, that all your enemies will envy you in the mighty name of Jesus. May my God, who have never failed my Father and have never failed his commission, may he shine over you in the mighty name of Jesus. May he go before you. May he be your real God in the mighty name of Jesus. Leap over, overcome the impossible in the mighty name of Jesus. Be strong in the power of his might. This I decree over you in the mighty name of Jesus. I pray. Amen. Magoya, I'd like to introduce to you from today forth, Mr. and Mrs. Behuru. Amen. Hallelujah. Lupa saya atau lewa, itu patah sekali. Bahawa bapak pusat sana itu narai Allah menguasai. Lupa saya sudah saya salina, langsung mai konai. Tolu famo lewa, no falla satu yang mai ayat tinggal kore. Yang baik formé fa'amana utua na ua mai atua watu fa'asiola ua aviana ua baunari fa'ayaina kumbole atua fa'amalo fa'atai malota pena rasuma fa'atai foi memalu waiare aina saridi sunga pakai barato fatua fakta lana kia pakai punya lo malu la bala dia
ya papena poya wo abia mabai ngai oke pastai au lunga mata mo fie ya so panau leo ngai fono to fio mai mata amai ta to te na ko ma wingan papa ye no la ua ya ta to ave ale aro tu na ya tu fayama ko ta moria leo ngai ko maru ai na lua te fa pia kwai ata to ta ape ona to ta watu la ile hall location lo que tu tiro hay on 56 Perina Street Candy Vale ya na ole second U4 fa umai kato ya na do sapi na afora ya na luo wale ngari fa ipo waso to fa malsino ya malo fa la lava bania to tayo tato basta. I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind. The downs have been few. I guess you could say that I've been lucky. Well, I guess you could say that it's all because of you. If anyone should ever
happened to me. There have been times when times were hard. I somehow made it. I made it through. For every moment that I've spent hurting, there was a moment that I spent just loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you're the best thing that ever happened to me. Oh, you're the best thing that ever happened to me.